Hendaklah merendahkan diri. Saya tidak ada apa-apanya di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Saya tidak ada apa-apa di hadapan suami saya. Saya tidak ada apa-apa di hadapan istri saya. Itulah yang terbaik, supaya ada rasa hubungan yang terbaik, menciptakan hubungan kasih mengasihi. Bagaimana supaya keluarga itu langgeng? Bagaimana keluarga itu bahagia? Satu hal yang harus kita ingat, tidak ada kelebihan satu dengan lain. Suami dengan istri sama-sama yang diselamatkan oleh Tuhan. I wanna hear your voice in the morning when I rise. Think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. When I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. Now my heart can rest, and I will search no more. You made me better today. My heart is wings, oh you take me away. And every prayer I've ever prayed was answered today. So I'm standing here with my hands up, knowing that your love I believe. My heart's on my sleeve, and now I believe. I wanna hear your voice in the morning when I rise. I think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. When I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. And now my heart can rest, and I will search no more. You made me better today. Timbang pagi dan berlalu dengan bunga taman disertakan dengan datang dengan kamu jalan asli dan kanan di tempat penjualan barang jalan pasar mana dan berbintang. Amin. You made me better today than I was before. Now my heart can rest, and I will search no more. You made me better today. Today made me better today.
mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Kak Yunita dan Bang Eko. Semoga langgeng sampai punya cucu dan sampai maut memisahkan. Selamat berbahagia Eko dan Nita, semoga berbahagia terus di kehidupan yang barunya sampai nanti. Semoga cepat juga punya momongan sampai sahur matua nanti kalian ya. Sukses, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. We love you. Diho guru dang tola godang bedo honoku hata di luduanon alai tiok ma soon na binasaat ni naposo ni Tuhani di bagas joroi yang tiktok ma guru di topi ni tapian manang tu dia pe atok kamu mengalahkan saitu sima dapotan persaulian nang aka pasamutan.